Konsultasi Bu. Ampun Bu, mintakan ya, Rini itu nih ke mana lo kontreng Bu. Lo kontreng sire, lo kontreng naik budu-buduan ke. Tenuningin bodo-bodoan api waras nih ke Bu. Oh nike kebone Pak. Ini Bu, seksama Bu. Oh nggih Pak. Ini kontreng ya. Oh, iya, iya. Lakar juga Bu. Yang akan ngalih balianan yang terkenal itu. Oh, enggak. Mereka ya, Mas, mereka. Nggih. Tambah dukun sedang ngobatin pasiennya. Ini ada pet ini rumah baliannya nih. Jadi laki-laki nih gini. Aduh, suang. Om Swastiastu. Om Swastiastu, benten apa Ibu? Ampura Pak. Tiang jaging lerah balian di sana terkenal nih ke. Benten kiragane. Tiang sampun baliane. Ah, lemu bok nih. Ngaku-ngaku udah di balian. Yakti Bu, sampun nang mod boya melingge dulu. Oh, nggih. Suksema. Adik ini goban balian nih. Dari lemu luar angkasa. Tiang niki balian saking luar negeri Bu, dijamin lebih maknyus. Sekem jero. Sing bungut-bungut dogen jero nih. Adi cang orang bungu dogen, subuk kudang pasien mengubah mai. Man, nyak seger. Sing tawang, Beda. Meragukan gati balian nih. sampun nang sumandang saya, dijamin pasti segar. Soalnya tiang balian spesialis. Mimi, kadang dokter gen spesialis. Kuting balian misi spesialis. Man, balian spesialis napi jero nih. Spesialis nyumbatin nak nyem-nyeman. Aduh. Tiang naik penjemuban. Memang tiang nyem-nyeman. Ya sih mau bab, yuliang ibu mai. Tiang nih meriki jaging rereh. Pesugihan. Oh, ibu mai dot sugi. Inggih, patut pisan jero. Omon ibu dot sugi, magai nake. Maksud tiangnya, tiang dot suge tapi pangsing tuyo. Pangsing misi megai. Apang suge instan. Jangan malas, tapi dot sugi. Ibu dot sugi mendadak. Oh, inggih jero. Mersidayang nih nulungin. Jenika itu, among keto, jinigan nunas raos. Nggih jero. Pangten mempelincer tiang kemu main ngale balian. Niki banten tiangnya. Balian luar negeri sing misi nganggo banten bu. Menangin api. Cukup nganggo amplop. Oh, kenten. Kalau gati, jak simpel gati jero. Pangsing repot pasiennya nyambe banten misi nyun bat. Saja oh. Asana tiang nang abu amplop di tasnya. Coba tinggalin malu nih. Nah. Niki jero. Itu kan jang di mejane. Jangan kama pinunasan malu jak ida sesuhunan. Oh, kenten. Sambil komat kami mulut wah dukun baca mantra. Kunapi jero. Boleh petunjuk. Ada petunjuk dan ibu dot sugi kemulaku ke Gunung Kawi. Di subane neket ditu. Ngali kuncen Apa tuh kuncen? juru kunci. Ngengken jojo ke Gunung Kawi ngale juru kunci. Gemuk yangin nam kejang baru-baru. Sing ada usak. Ini di Pelelan Alio ada juru kunci. Di Penarukan ada. Di lampu merah. Di kota tua masih ada. Adi lengah ke hati ibu kene. Juru kunci artinya orang yang menghubungkan masyarakat secara spiritual di gunung tersebut. Oh, kenten. Men terus? Yang juru kunci ne takunin apa gen persyaratannya. Oh, akeh nak mereka terus. Liu pejabat-pejabat ngali kenaikan pangkat, artis-artis pang tambah terkenal, pebisnis pang engel sugi. Sedang lah,
Tiang nadot sugi masih. Namun kita semua durung ye. Tiang lakar mangkin mereka langsung ke Gunung Kawi. Asih Pak di Gianyar. Paling 2 jam tengah uli beleleng. Sing Gunung Kawi di Tampak Siring, Bu. Man Gunung Kawi di je. Gunung Kawi di Jawa. Ini ada jogati ke Jawa orangnya waki. Man kita buang bu. Jeremanyam dat sugit tapi sinyak berusaha. Nah, sing ken yang penting man amplop. Coba buka kuda di sini. Sakit gede buku itu, amplop kosong awak banget. Bu,